sve žene u našoj zemlji, na cijelom svijetu, pa tako i transrodne žene, koje nikada ne smijemo zaboraviti kada govorimo o rodno zasnovanom nasilju, možemo zaštititi vrlo jednostavno, poštivanjem svih zakona koji su nam na raspolaganju. Pritom mislim na sve kategorije stanovništva i na sve vrste profesionalaca. Dakle, želim da iskoristim ovu priliku da podsjetim da recimo Zakon o zaštiti od nasilja u porodici svakog od nas ko zna za neki slučaj nasilja obavezuje da to prijavimo. Dakle, policiju, svakog policajca i policajku, zakon i njihovi profesionalna pravila obavezuju da adekvatno tretiraju oštećenu osobu koja je pretrpjela nasilje u porodici, da je ne nazivaju žrtvom i da je ne tretiraju kao nekog manje vrijednog ili krivog, nego kao nekog koji je zaista pretrpio nasilje. Pritom imamo zakone koji zabranjuju diskriminaciju, imamo zakone i podzakonske akte koji nalažu podjednak tretman svih institucija prema svim osobama. Tu čak mislim i na zdravstvo i konkretno da se referiram na transrodne žene, mislim na njihovo pravo ukoliko žele da naprave neki od tretmana koji bi prilagodili njihovo unutarnje stanje, njihov osjećaj sa njihovim fizičkim stanjem. Sad se izvinjavam publici jer malo nekako biram riječ koja ne bi trebala da bude uvredljiva ili da podliježe stereotipu. Dakle, imamo krivični zakon koji strogo zabranjuje nekakvo nasilje zasnovano na mržnji ili bilo čemu drugom. I sve su to stvari koje bi trebale da budu preduslovi, zapravo njihovo poštovanje svih tih pravila, da nema nasilja prema ženama niti transrodnim ženama. No, međutim, često se susrećemo sa neznanjem, sa indolentnošću profesionalaca, sa nezainteresovanošću i neodgovornošću za posao koji im je povjeren i onda dolazimo u situaciju da žene trpe nasilje i da osim što trpe nasilje, trpe posljedice neadekvatnog odnosa prema njima. Da ih često gledamo sa stigmom, da ih dodatno pretvaramo u žrtve našim odnosom prema njima, da ih dodatno uznemiravamo neadekvatnim pitanjima i slično. I sve to je zapravo vrlo pogrešno. Da bismo ih zaštitili, što je zapravo i pitanje na koje ja treba da odgovorim, treba da poštujemo zakone i da nekako iskoristimo priliku da kroz obrazovanje od najmanjih nogu svih stanovnika ove zemlje, rekla bih rado i svijeta, radimo na boljem razumijevanju različitosti među nama i prava svakog pojedinca, a pogotovo prava žena na sigurnost i na to da ne trpe nasilje bilo kakve vrste. Zadaća medija, između ostalog, jeste da informišu i educiraju. I u tom kontekstu zadaća medija je da obavještavaju građane o njihovim obavezama koji proizilaze iz zakona, a koje obezbjeđuju poštovanje prava svih ljudi. Svi građani bi morali znati da u nekom trenutku i oni sami ili i one same ili neko njima jako blizak može postati žrtva nekog oblika nasilja, diskriminacije ili slično. I zbog toga je zapravo važno da svako od nas doprinese gradnji ambijenta u kom ćemo jedni druge poštovati i samim tim poštovati prava. Koliko god nam se možda i ne sviđaju nečija prava. Kad kažem ne sviđaju nečija prava, tu konkretno mislim na pripadnike LGBTIQ+ zajednice, odnosno na transrodne osobe. Možda se nekom to ne sviđa, ali to pitanje sviđanja nije pitanje zakona. Zakon je vrlo jasan i zabranjuje diskriminaciju i obezbjeđuje pravo. I to je nešto što moramo poštovati. Ali moramo o tome učiti svi, pa i mi u novinarskoj zajednici. Jer mnogo je nas, članova i članica novinarske zajednice, kojima nedostaje određenih znanja. Ali nije sramota kazati da ne znate. Bar sad s internetom je moguće naći svaki mogući zakon, pravilnik, proceduru, pročitati, informisati se i važno je samo zatomiti nekakve lične antagonizme ukoliko ih imate. Dakle, vi kao novinar ili novinarka ne iznosite svoje lično mišljenje, nego morate poštovati pravila profesije. A čak i ako iznosite lično mišljenje, ono mora biti zasnovano na činjenicama. I onda baš u takvim slučajevima je teško iznositi neka mišljenja koja bilo koga stigmatiziraju ili dovode u neugodnu situaciju.